Talo fata ba o le tulanga foi le le ma mai ni tai le le foi amatanga fo amatanga le mo alu tuma tai se tai tunu tama fainga mo le tano ngala piliki ile painga le Pacific Coast Sports le ale tulanga tonu o le to swani o la to MSF tama fainga mai ya faftai mo le fafsili ya masalo ele to telefon malo la tunu elo lo msila fiel po kala mele ya o le Pacific Coast Sports se tasilo po kala mele malo Australia le wa fa vai mai sausanga wa fisu mo leiva ya o le pokalame la le na fala wilo nei o le tour athletes ya o le long suai le tato pokalame le man malo Australia ya fatau le atina inga le o alo mai tai ile tulanga le tapina ina mo elite ya po la to le wa o le sila sanga la to tam fainga ya mo talonga la le la piliki ya o le sosoani la le wa fa matu wa to foi mo le pokalame o sosoani tau se lendi le wa fa matu wa fa mo ni na foi ya le apelu sports wa pe la tole le o lo tai ina le fa tau ina pokala e ngalua va alua la man la pi Samoa o la pi liki Samoa yo la tora na le la fa tina ina pokala mele ma o le na uno tsa inga voi le pokala mele ma lo Australia ina ia ma wa no ia mo tama tai ia pe o ia le tso o tso ile le tasi fo yo fala wilo ma lo Australia le vana fala wilo talwai nei tulanga le tsa sanga le Pacific League Championship le la fai ia le foi ele o tama tai le fitu Samoa le la tau sinio foi mo to Samoa ile tsa sanga la le masino ki topa pe o vai nga umala vai le avele le ngong suan al malo Australia ia sosoani ai foi atina e lava ia lo ma fa na o le wa mau tonu o Samoa ina ia mau lava no le mo fa mnianga e le ngata i kon karate tonu mau ia ni si foi fa mnianga nei lava ia Samoa e fies se ne ni o le o fai wa to sosoani ai le apelu sports mo tang fai na le ia o le mato po kalame le mo le tata o le Pacific Sports Diplomacy Fund ia luas fu wa fe se ta lier se le ni le fa matu wo fa mo ni nai fo la pelu sports ia ngalua va lua ma le rugby league Samoa ia e fa tau nui nai la po kala me le o ta o to athletes o lo tu la vai apelu sports e run la to po kala me tu langa uma tama fai ia lo tama ta e pe o fa tu langa e to le ai so o tu langa na mana ia matu ta tia la vai le apelu sports la to tenga lue va ta sima le rugby league Samoa la to la na fa po kala me a to ia la to i tam fainga ya ma to ia sao ia ole to soni tau se lendi so soni foi le fa tino ina to la va la to po kala me ona se tu langa e se si le fa o pe so soni le ia i tu langa le mana o mianga ia le pe ona ta o ta nei to tu nga foi ma me o lo fa pena ona ave me fa la mo alo tin fa na le va sa vai i ma po le anga i mai koleni ia mata alo ia o i se fa mo e fa o pe ma si tiel so soni le to fa lo tonga mo le fa mo le ia ole terminei ona no ta inga le malo Australia ina ia tama fai pe fa au le sosoani le ngata Samoa o Pacifica vai pe port o pokalame le patino lava mo sosoani anga i Pacifica ele na o Samoa le patino sosoani ai ona no ta inga na mo le alu mau ina ia tama fai pe sosoani i mai i tama fai nga ele ngato ta longa ia ni si foi o la to le e no ta inga le ngata ta alu ia ni si foi o ava no fenga wenga e tonu lava yo ta longa pe o no ta inga na malo Australia na ia tam fai pe ina sosoani mai i ni tato Pacifica me se Samoa ia mo ila to le e fole anga va amar ta lendi e to langa ta longa pe o vai mauna malo Australia me se lo ia nai ta fofuanga tele me se ta longa tele o lo atan malo i Australia le ngata la i le Commonwealth Games ia o le talonga foi Brisbane 32 ia po le Olimpika ia o vai mama o mana ina ia tam fai ati ia la to Pacifica im fai no la to tau sin yo talonga tele nei wa talonga le la ta o talonga i le tato Pacifica ia po tato region ia